Good afternoon, my darling. Good afternoon.
Share, per WhatsApp. Yes, so my people, now good afternoon. I bet me join me share this video. We get a lot of things to debunk for the video when some people they do concerning our father Eritio Solesogbe. Nokpa agari akwa awuye no ma ikpegbe na. I'm not saying na pe won na we owe ani ni bi agbon tale lo mo. So
Kowie ni abi muro wie. Eyi oni do gwa kan ko mamia ya me vije keke owie ge no owie no tiona. Maya magwane we know de. Obe explain otaro ni we no we no we explain mame. So I bet mona share the video so that I mean one if you can are na do repeat mama boy ve sunu na mama boy ve sunu na wa de ni ka gege share ne ka be share ne bu bonopa ike sun audio we ro ni a we pe ni ma be dan mi ogun da edogwe no ma live video na iyan wa yin nínú arun pa iyan so ya agbe ezo iyan nínú arun pa iyan so ya agbe ezo I be try na be dan mi here obono po se no na mi egwe otana akin abe petu ge na irere gun ajo awa agwa irere kon ikazi egbe me ni ka dan mi o ne ewe ti bo ma ni kan ya no ebi no sunu ba o be i me ka dan mi o ne then ga ka dan mi o ne ikedo lati ante yin ni atawo uda uta ese o ma ye ta ese o epetu ge na tin a di ro bi o so mawe obieri ti o no di o ma gun ina be ka mewe ya record de so ni egbe ne ijue na o teme o si eni na o ni I block enu na o teme no. So for that simple reason, we wa record on so that yabe mani mo bogbe gbunya ogwe ya mo bogbe ne body me na we gbe bunya ari e owa understand. So number 1 omoneri ti o je egon ebie iropare webo because idega be abatata mu fefe awu pe no tan we yeri ti o mo be ame webo iya mazeyeri ya that one a lie irieri ti oropa inyere webo mo no kele bie wi waje kinye bie iropare wo na yes ti o ero maoni but ogegwe eri ti o mo be webo ibie iropa o wayaje then owie no take try no like webo igba halade oni azagidi o imeni ne no ji na ri rari enije no ri pari agwo abege no lie. So no pari agwo abege no lie. Everything no. So you understand? So no pari agwo abege no lie. Obi mani igba halegbe libia. Okajo se libia na wurigbe ona wurigbe with try second time na wurigbe third time no ja try or ja kodoni humigade na gi domie godo sie ubunoke obi mani you understand. So na be mi e gbo ni amari mi no gido ita apart from maybe no ju no eta ogi ke pari e agwa mi na agwa so no na abe mani ba emona oge obi no dio ka mi mese be we ke no rogwa o kinya o neri ya buna all of them they are good time iya kwebe me a WhatsApp group ni ya na koko zio emo neri ye bie ni ya na koko gun even ye ke be gbe me kwa no de ye be jeba ni ya mi egbiyan we go egbiyan be gun ne. So we no really kon wa atalo de domani oni ka gugona otemege era le uzi no ga ko ni mode wele kakabo mo ebu oti aduwa mayagba agbeleri ti o uselu guest asiba o wa e makesun make ari wa ene kakabo iye de ya pari ebu nuga egbe iye gbe ni kakabo oti wa no pe apaka aro le police no pari ewebu de moba oyibe moba ga no no pari ewebu onari obo kan pa wo tori ti oni na ga ti e ara le latia. So otun ni pa amari yen mo imari yen tu ba do e mo le okeke na o bet meke pa de ewebu amari yen mo
alate na bie mo pia nuja en ka bo sikowa kakabo e pa uzio mode brother mode yeah we ma je when I like that you do kunu do gama me no ila wo di mo gugwa odo ba no comment gugwa so gwadame e menitana so abi ni bokun ade odukun so ya oni gwa kana era mege uzi eri ti o tiwe how na mu no be program eri ti o boy brother uzi eri name we na right brother monte idame a voice we I still recognize your voice very well buga agwe e Frank Victor Goa voice en wana tema tabe ni ya sunu and then a power inu po we gbe kian be we na do more than 30 something years be bona eri ti o ni ya fefefe na inu gbe wijo bonabo because we kaka bo find that to know there inu gbe ba azagidi la ode gadie ewebo inu gba no yo kan try akedo mi egbe nukpogi awijo o ige be le gbeje do na adie wa o se kai na do bujo wa inu ibiri ti o be le ti o ja bujo bo nugbe me wa ege ti o was a man no stand by you ugwe mona ya fefefe brother mo de den we mu la we bo we den we wijo bo na wa we sorry Italy sorry France sorry London sorry Canada then wagi bu sebe bo pona den no ti o wa re ti o wa e sebe yo wa mana seti ni obi o pa wa wijo bo na be ni bi ni puse den no pe na wa e owe adena wu ala be bo sebe no kai uwe gbe no bije no nu wa egbe no bije no nu wa ge eriti o egbe no bera wanu sun egbe no bije na o mage eriti o eke no kere na wa igbo bi ona no akwa wa igbo bo bi anu wana be anu ni wa ga do gwan na emi egbe ogigu ne ni ibia kana gi gwale igi ogbogeri akia akedo mi egbe igi ogbogeri ya edibije kori ohun which is ibia kana ma ede ibia kana to beni meje eriti o obi gbogi obo me rokin but at the end of the day ana do we ede gbogi obo ana be gbo bi o me wo pa ni awo be obi ebo ni ve esadu gbogi obo ba agbera gbogi obo mi ame be ni ati village ni ye but at the end of the day ana we mi egbe eje be obi ebo ni ebu ebo mo be kin obi ebo be no wa eje be na ke o ga do wa because adu wa so pa di bi kana ogi sofajo o ma ojiri bi e courtesy ri bi no e ti train wo train no ma train na yi winner eri opo gi gbese no ya koke monu wa understand so at the end of the day I still dey ask this question brother Mode Uzi no do agwa be epetugi ano manu gbe agugwa ma no wewe pa when we give a pese level na if you tun na den we wijo bona you can blame me because you ma even gbe be ti o just kegbe wa but I know that man was very helpful boy ata ya fi am ya gagwe iye boy as owe ti when iye boy iye be no ya help why when no ya help we le ni ukaka bo wa security o but I was so shocked we were baby that 30 years in the wepu ama bego pa utun ibi etun nu we wijo bona but we do ala te be petu we do atale nu we ta now let's go there walao ibi edo ne wahire ibi igodo mi godo ebo na na gbebe no ba ot era mona wune omo si ebe mi na ta beba wala gugu omo mi no ta vaga miegwe era pari emi na gwane vena mana emu eje oto walao wagumegwa ave iviedu ne wahire era ga pari agwa
ra ijena pari agwa botedo ni mekere ni egbe o temi na kiawu egbe o temi na kiawu e omo. Now I see ibe gwa ba obi e eriti onori odiona gwa ba oge gwa we runda we omo paro neriti obi eji obe again because obi eleji kinopu omo we ro no bi eji obe ni agwa lori ade no do de ba ya we mi negberi yan we no nare ogire ona we veno gijena wahia fefefe eriti opasun edo ya na we mi na uga ewu mo done era ke pari e mi na wa uga egwe ama emu goju ohun nu ladian nu wa ti adafu wari ni adomugo juwa hun egbe na ka o kan na ka we adafin yemego e marriage ni ekiawu e marriage no kwa eyin ekiawu venegbe na be kamegwe oni magwe nu eja we e marriage no kwa wo ge gbenegbe we ga wo ge gbenegbe ga kin aja we ve kenuriri na we uga beti mama gare we na dafo we adomu igojo hu owo kan na gun mi gbe ona pasiyan ayi igba awo bukan ye gomi gbe pasiyan bi ikegbe baradue ikona ogwa na be bayo yen na be ba bukan yo gebe na guana yen me audio ni yan ye gume ni me pe adege mata no adego oge no wadami me na because egbe mi be na ibe watamo otimen obiotemeno de we egbe mi be yan na una arabu webuni o record ni edogugbe o si ene bi yamana ma na edomu ugi asenjo won iyen we oba sese egba loko egba gwe you understand uze iweri ne uzugwa weri ne waro kaseti ni weri uto. So let's go now obi okana ona gwagwe o ma yen e marriage no kwa eyin ye fi an. So we can we marriage no we wo ge gbenegbe o kan na ri ko mi gbe siyan now mozugwa o gbebe emi naka mo mozugwa no mozugwa wu o emi naka mo modi no modi o o kian now egbe na idoju emi ti we as far as wo kan o kan na ogun mi gbe siyan abi ko ku gba kege veno gijena enie ari eje kadini vosunu before eri market bahari agwa awin yoga okagbe koma no kan we ugi ome vra ne era gu no kado dugi ome akado mie pane e pa ka mi abi na akin agwe pa be ka ne jo severi oke bahari e mi na gwa ibi ogu me kona mi amate ne nwegbe ya na ona we koma na normal way a marriage akemu imijo to ona ka mejo ida ya gumegun ireba na yan na be kame ere ibi kana o ibe sinye gbere we na mamu gojo hu abe kwekwe nu gbe mo kegbegwe amagwe ta kan ari eni weje e card na veno bio mi no jona na so anyin mi gbegwe ni ala o na meja boge no na je imi epe do fiebe na bona vieti mo boga imi epe na la o na ja boy understand me na so emi eboji malati atu agona wa ge di fie na werie ave ti riti o no do ata lo be petuge wa gbe ne popa ji peruda ne ne riti o to boy wa ma me do bopa wari no piani wa ma ragbon ve kolisi mu dia ya bo wa ne de no pe ani u wa ya e wa se na wa se ten wa la gbogbo wa ni abe guima wa be ane yon tanade adege eriti o also polygamous le doa ra mu ta gbona ya eyan sun
ime ive dole mana veri ye giunwe giwania ni aweno no do arowie ibie kana because ime we fravito tegwe ai wari ni omo ni je kadi owie no ti ona oro to te ya my brother ga judge veri o ka enu mo ma no ka abonye egbe obi o mi no do be make emi no ka be ke ne gbeje eke no bi o mi na do azetin o ya ga imo imi jo to ne ama mu imi jo to obi o mi we o we mu lelegbe if not iya ga go me gbe pa igwa imi je bete so imi ya ni o bi apin ba ebo zenu na megbe obi o imi ga imo imi jo to no do amebo uzikazika do ati because we was here abeg mona dey power type my people abeg mona dey power type abeg my people mona dey power type akemiegwe obi obi do azugujo zugure venena erio egbe biberi oni emo borere isunu so nu wala ogogo ogwede na bonyo gioma ederio aboge gboma you understand so emanisi ke kakabo eno iyen no I know wetin dey but ama una do atemi ya because ada we na so atemi ya edegbe edemu waya na arewebo oti wa ikolisi mudia ona do abogwa ne oti wa ona arewebo dionosage ona do fie toilet ne oga kele ko be amugwa adegegbe be do sunu anoti wa no omo no ba be bo no wado alade do agun oga kele ko amugwa make una dey shame brother Uzi mode gekwe amwe because odo iriti owe na do ari ebe owe na do alalu won wana aragbon ana donate ya bo wa no ti wa magu wa ma de wa makwo wa rewebu because according to bene boyata na we do people are billionaires who wa kele me go be na me go ima aju but oti wa na what's in wa mana supporting wa be boys water clean boys water wari ene to te power line and to na again na je be mune na ije be repeat e chipo lo muzajo to na ne no we be pari agwa be no mana ipegbe na. So what are we not saying here? You people not ashamed of yourself. Where eritio wadu alade do agun na do atogo na do atoge. What's the wamana mo palawe bobu wiye emorere no biele. Emorere no biele what's the wamana mo palawe bobo. Okparo ngba wujo bona mi no obokya na gbe ohun e ga he oke pahari akwa. Wama mo paru wamu la wepo abiere na sagidi na regbe libia wama e regbo. Did you people help that guy? No, thank God we call it abio me faje era to no poge va no we do pari awa oni be mo me vai oje me vai no ni be me o magi gbi Yoruba. So there no a problem one way na do call a live video presenter no na do talo more na dey talk true na una no fit help una brother from Victor we nenya updates we nenya we okay bros what amego we na me now ege no tu wani na aragbo waragbo wana mi ege ko disimu di akeke genocide ya abo wa fi toilet fi hia ne wa ma me leti ujo mejo bolu wa uno tu wani wo wa e serio una supposed to ask why gi ma je le gbe ya to lo ma na ja to lo brother wa je le gbe ya to lo ma ya to lo te gbe bulu understand me e life na ami le ro igbe tagi komi e dopa. All these women, apart from Obokan or Rogwani, on your back, I'm not even now. Hello, bros. Domo. Yo. Mema. Anyway, young measure, I'm on my area why I go my area. Any me I can measure by me mount understand. Amen.
Man, okay, but what I can call him because I said the cool. I can call him. Amen. No measure. Also, me not tired now. Me dey ni mo measure. I don't know. When about no, I mama boy your measure. Me real live video. I can call him. Oh, we can call him. Ye ke pa bubare. I can call. I can call. Or he come. He call as I said the kuban or iku. So let's go with the bad table tower finishing eh or akwe. Any idea? Because my real life video. Uh-huh. So, no. So, wage di maje o jagua gua hundawe o woma moma ra. Awijobo. La video ma wijobo. E po ma no se ma ni re webu. E yare do we ba. They think akata mi me ake we video ni me I no go gree. I no go gree. Ikwe we ba we video na. Even wa mi wa ya yerukwa. Wa ya yerukwa because era no marie emila wo ragbo iku ne agbo ya do de mila lele ya. Wa we be ni bukwa se ni wa lagwa. You understand? O se na na mi we e ma igwa lati abepetuge o ma no gu edi o me eti something je agwa gbe bodo ohun we no gi an le mi gbe wa. Wa re ga ni be ni na. Wa gi ma be ama mu ni ma be ame agegera keke bije. Ruta mi adu ake ema ven waya nida ema no gu ra ema no da bie ven waya nida ya bepetu we na ohun gwa le mana gbo o mu me o ma hu keka o he gi me poste o he gi me gbe recipe si yo wa ke ese e picture ma no gu tu gwa e mo bom ye be platform me ologo iwe mo this side ina we me so ma di te well mama go agiakan o enu ma ni me esu di tebe ro na well mama ni go agiakan obugbene I no want again because once it's so ijore ne emi ni do o we do ama partition we so we do wa no wa de me wa be ajele yan na you understand e o send me go where the live video with them they no need have the you understand. Nene abe mode ne ije o me go me sure di wa no de why no it's fish not so yeah ite woni ade ro ti ije o ne te we mana send de ije no de yeah abe mo na power tap my people mo na power tap I go play everything I go play everything omo be na hu ya oh god ije me te person de adi ma no de ah okay e no be mo to send dire na okay no bad now. Hello padomo domo sa aye won wa no gun me no oti adu wa ebo yes o pele me wa ye o pe kakabo
C'est que vous pouvez donc. Non, c'est nothing, ouais, parce que les miens, les vidéos, nous avons les Victoria, ils vont. Emi na do kɔlɛ awɔ mɔzuba kɛkɛ bɛ ijɛ so mɔzuba na do explain iri ya ma mɛ one ɔ mɔzuba wɛ na egbeniɛ ɔtiɛ loko jɛ card ɔ mɔzuba because efra victor ta emi ka gɛ broda mutia emi ka gɛ efra victor ta wɛ awɛ na mu. Epamut Emetana, he went in the garden from Victor where that is Oye Paro Anabella Domuko Mudoninia, Bemaridia, Amariquena, we are not your Benny or candidate card, or we are not your Loro Totoe. Understand? Because Omaka Mosuba almost part because here we know here, no yard that for any. Ọmọ ya rí ọjà ọgbẹ ìyá mi gbà ọ̀rẹ́ kò ní gbé pàṣíyàn rẹ̀. Mẹ́gbẹ́ broda because bẹ́ẹ̀ ni ẹ ya mú ẹ̀bọ̀ gbin yàn mi máa lẹ́kẹ̀ ẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ya ti ẹ̀bọ̀ ní yàn rẹpẹ́ tùgbẹ̀ I no like am even as far as eré má tó bọ̀ ẹ́ ló bá nà má ló bá fi mà yá kìá bẹ́ẹ̀ ni ẹ ya ti ẹ̀bọ̀ lẹ́rẹ̀ ìmọ̀ṣẹ́ òkè ẹ̀ máa ń má lọ gbàgbọ́ pé bọ́ọ̀lù sọ́kà nínú bọ́ọ̀lù wẹ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń sìn ní ẹ̀ báyìí lè lò náà ilé wọn bẹ́ẹ̀ ni wàá yá kẹ́lẹ̀ sẹ̀rẹ̀ bó ní àpò àfẹ́wà yóò bọ̀ wí so dọ̀là tọ́wọ́ kí ẹ̀ kọ́ mi rí tí ọ padà wé po ndókòtì náà ẹ̀ kọ́ omi ọ̀kẹ́ alẹ́ òkú afẹ́kàn àti ẹ̀wẹ̀ po ènìyàn bí ẹ̀ yà gbọ́ ń yá ẹ̀ ọmọ yẹn náà tó wà bí ẹ̀ lò tí wà á tó wà pákó kí ẹ̀ wọ́n ṣe bí tírẹ̀nì wọ́n máa tírẹ̀nì ẹ̀ so ìmọ̀ sí ẹni tí nùgbà yá máa tó ọgbà rẹ̀ pẹ́ tùgbé nùgbà yá ní máa tó ọgbà rẹ̀ pẹ́ tùgbé wà yá àgbà rẹ̀ pẹ́ tùgbé wà yá àgbà rẹ̀ pẹ́ tùgbé jẹ́ nùgbà ní wíjọ́ pọ̀ náà bìbí ẹ̀ ká ní no one. Metana ibiyana emoni ya fefefe metana oga tu wapa metana emoni ya fefefe me ebiti obiele then wa buse le wepo wa wa base le wepo then wa ki wijopo na bubi ya brother usi then wa ki wijopo na wa ero wa ya call le social media ya e ma we ri oni ni ha he said I have the record person. Yes, I'm a bit savvy. Let it me banana. You know, me wa back here kakabo. But I was so shocked. Simple, é okay. Bebê, é okay. Bebê, ó. Okay, that mutia
Mudia la video meje. But here ba we here pa ni lu. E no ma so me finish na later me we to one of almost pa we ya by my ko. Baba Mudia. Yes, that's the Mudia. I said not about but worry. My make I finish it with me une. Later me to when mo mo super by my head ko. Ọmọ wa si ko baba. Come on. So, ya oni muje. Ya oni muje social media. Because this is family matter. So, a brother Uzi niga agwa kaban in metie na. You understand? In metie na. So, owe gunwe gwa bene eriti oya gunye gwa. So, only a problem me for now. Later, my koko mo gbe ye lai my gwa. But wala go. Ade unaga oteriti o. Unaga egboe. Waga ikole live video presenter. Iye mi mi pani akin uluwa. Gbera iye ga tie bone eri manu ragwa. Iye ga tie bone ogin wie bae. Ekiniya do ekpetuge enihu. Ekpetuge have never settled any matter. Owe agite nene the Facebook ezona rifo oma esunu de. Oma esunu de apart from maybe omo wije guina ofo pa ye no na yeti ye settle. You understand? Pa a ye yeti settle ya seti settle. Wa get a point in na. So a brother was in meka gugwaba ogwi megwaba we owi gba owe yan te mu e azagidi no pa ni o mami odela no pa ri akwa ni odukun yan te mu e lawo egbe libia yan te mu e ila get a point in na. So owe na beti ezenoro oni no keke we urono kawo oni ati eze ohun ya me try ni abe mu e owo ma be ti le lawa inu gba no ke ni abe mu e o ma se ti lawa egbe libia na mo ma la awa mo ma ade webo veni meje we amu mele egbe libia se webo na ire wenera no ya wota. Now the truth of the matter be that because ojabu gbe mi bani na mi ba yen gbe ba no take quick se o ana do we na we be na ya mo ma do only take it time. So oni na bulu fo abi evani wala gugu ijera me ije me da nyuwa ije ni kauda nyuwa ije ebokpanya ni magabedo iju wo imi ya no ekuja nyuwa waga di ti ebo na riti o waga di ti no iriye iyamado nyuwa go iyamado wado rigo ni ya wasibie kana ya because what's here no bi agbe ohun nya e no bi agbe ohun nya e. Most of the Asian or cooking apart from Okunoro Pani. Ofo na be mi gwe eriyan be ari ba Asian Asian enwina edugbedo go. So eri ti o wa ya no ni. Oni akawe eri ti o ma ya ni o gota. Ari ko ya ni ke ya fefefe ibi e kani eminu nya gbe eminu bi agbe ehun nya e. Iya ero paropa mami jobera ije na okoke wa mi mo so na rulele lije ati ijije o we mi na mi no mi na ije une o se no na wu lije a era no mami ye go mo ari bai we biese mo ke mo lugwe makoko we biese akia o na ro biezo ma o na ro gwe o ne money ma bi e mo so re ne gwera ne gwera ije ya koke eni ete agbe ogi banwa oja leru le ori ogbun oja leru le money ebi ga ga mane money ne iya ogi bien ni keke ru gwe nani oja reflect le saginya iya gwaleri akin
Ije mommy queen kaje. Abo here. You understand? Iyan gwaleri yan kian. Betete agbe gwa na mo ke mo gwa makoko. Gwa ma ebe no money ja wan e. Gwa mi egbe no taloma. Wa mi no taloma. Wa mi no taloma. Wa taloma e mo je o iwe. O fin ajo gwa ni ami na egbe nu kere. Wa u gwa iku gwa kware. Di kware nu gwa ko gwa kware e mo nu gwa pie ma igi ogbo gwa. O mo nu gwa pie ma ke nu kuro gwa je. Di kware nu gwa ki kuweri oni. Di kware nu gwa kuweri oni de nu gwa manene moe. E mo abe ka mu gwa gwa do baba dori e me ni yoni ja egbe o. Agwo mo ni o mo dano. Abe mo na the power type my people. You understand the now? We all have to be very careful. Umanari eba e no mo. Uweti do ka we no money no ri enu we. Wa ke o mane. Agbo fi gweri ene. Onagi agbo ne de. Onagi agbo ni je keku. Nugwa na fi gbone, wa fi gbone wokun gwa. Wa igwe ne wokun gwa. If you gwa don't know go baba give me money for school fees. Baba igwe buijwe ima fi ko ni jwe gbogbo. Eri e de ni agije na. Thank you my sweetheart. Eri e de ni agije na. Why biele fi okwa de why do akame ero ijomo agbugbo adu why she's a strong woman. Bena gwana ni obiere maga gbudi ya se gbedi ai adugba omu gbedi o we ni ya omu gbedi ya fefefe o de lo to le ni ya fefefe ibi weke do obi adugba paro ne mo to ni je ma joto muna mi o we na kinu e mo ya no biele se no biele eritu abi ha o de lo to ni ya e fa no we gbedo bi no ma be bi eke o de lo to ni ya boy wanware boy mana boy boom when I don't do your own for you. Oh my yeah. When the way is gas any attack by your what rude monani are yodani irani I doji. I don't apply to that video. Why do I tear bonny? Why do I tear bono here? I don't know any no by Wagimaki with it below. Wagimaki with it below. You understand? Because he may sign up about to tell you now you make him near ya. You know, taking a mute ya fefefe. You understand? So wala go. Ede adu wamu no ya koko misi seni. Abie ani no bie neriti o. O ma no page di tie bone. Wage tie bone bie kana wala go. Wage tie bone ya. So oye di ti oro toto e na mana gbe ti o eni o ti o e bae. E ra ya wo mu yi ni yoto. So ogwe no ju ya kara e ba kan gi we agije na yo mu yi ni yoto awe pato boy o mu yi ni yoto so obi o kani imejeri mebi ji meja mi gbe na mejera no ya kwa inyawe ai mu ada din egbe eri awe bugi o wa ya fefefe ba selebo edoni adega imi egbe o ma ikoda fo we ya mu goju onwe o parare agwa no keke nu uga vie egboda fowe ade amugodo won ede de ogbe ku aba seba egbe tota egbe ga tota da fome na hin ari listing we emi ya na ri no viore ne awe mi ya bani ede de gbokuku ewe mi ropa upa bare wa ke we ti big one o ya gbokuku ya ewe photo shoot agboyaka enebe amugodo won ne igi ogbogera o ja we photo shoot we photo shoot no ari registry from registry la ho eri o wa se eri awa we se do on gbe we ne tradition na je be mu kuji baira o wa je be giawu akawe du kegbe ni emi gbe ke we gbokuku we mo ko sora yi ba gbe we ya egbera ya le lu e la jofo ahe ga ka mu goju ohun ne o we ri dogbe re ba e negbe aye be na ge e church ya kan we ni o we mi ya ta anniversary of marriage
o were gbe gbokuku we I know ma inu gba na gbokuku we do ohun gbokuku we gbagbe ne o ma kamaro just to respect your family and we gale ba ni do afu pe jale tun no di o ma gba bere oni wagi ma gbe mi u aleru ne gbe ko ma hi omore uta dan eno osie ero maga igu aijo magu agwa gwe mi ja wa be go tele ala we ba nuwe do fia se ni ka o paari o wa nuwe do fia se gbe paari o wa nuwe be ke agari agbada bia we na mu we ge gbe na ase ni we yen akaja we polugo ne mi no gba you understand so nu wala ogogo wagegi robi eri mageri ti obibi wagegi robi yan iyan ma to yin ugba jobo ana do boy yan we jobo ijobo ni mume ugume me ma na meri ni me ko ni account meje na gwe account wa ijobo ma na wo jobo me igo ni a ume is 500,000 ina me gege ya we mi ni abi etin o bete mani gi me mana ni agbeda millions Deve ni aja gebe mana eni aja di go ni me mege pogba bi sila ole it's a thing of choice you like you do you like you not do by force you understand all the magbe we mejo bono oje ri eni bie kana ni age ri eni ru deri yan gwa mana be ri eni yan they go still bury their father oni emi ni mani buma so na ga ina latian o se adjust iwa bege familiarity o wage latian we pe ti o ge do gun wa na latian ina gbere get wa o gbe me ye keke agbugwa ti bata can agbugwa be social media so everybody have to be very very careful nu gba the social media je wa ije alaja do atalo anybody na alaja do atemo ti wa o wa ye wa ekeni azeta lo ye we Iyan zetalo le 2 days 3 days 4 days iye we inwine gbe iye ke no va me no keke ne mi oboya to le gbe ya me no keke we iye mu ni an ni ava iye ke ra no ko po de na gbon adoso pia ye yin adoso pia yo eri e me se to mi janaji ngwa ne family la jado akwa be social media do atalo na my brother and my sister or my work or my dejo at all. Because according to many of why ya febe wepo o ma keke na mi ogu so ona eri ti ojeje nana mi ko di simu dia do fie toilet ne no pa do fie bu o ne mi no gba do don waju then ogi ku ni ai wa mo la ja be petuwe wa ne ti o ba san la dia wa do atalo o wa we gbe ye ti na we la video presenter ni we gbe ya feel pe die eri ma no ri agwa mi no gba àwọn mo ko je obokian hello Titi you understand mi no gba yeye wagi ma kere wo wesha edogwe mi okwo han dine you understand so mi no gba mi no keke ni mana kere no o say na ka me brother Uziban when ma gun later because me man like na do agwe gbo ma ado afia obi I no dey like am at all like ado agwe gbo ma fia obi mi no ma wele no mi no ma yeye o keke ni ma o yo fi o were so for na information o mozugwa o hame nana gwe ifra Victor gun yoro toto yin ma pa ba wo bi o han egbota
Iya we ra we tayo to we. Koma ni woga kagbe adono. Koma no kia we no igu egbe na. No bi e mai odo no mai mori odorebo almost obi atafo ere. Odo mu gojo mu akemi gwa mu e oyimi ni joto. So agwe to pe me tie bojo. So maybe oga ame reason no dai we ni. Vege no ja iwe. So my sister, ime yin we zeveni kataban amwada din egbe jari adafo we a list ni ari no dele mi no vio egbe no mi na seti mu ke gbera we oko we ma igogo na we erugwe hu agbene list omo la de ni we ro ani opogo no fi we no de gbe ma bugbe bunia o we bu etivi wiera ya adomi egugbo pa ni ere ka mi no gba. So we ne gbe kai ne gbe ja jasen we. Understand? We ne gbe kai gbugwa na pa o na sun. Do ka we da we era owe ora me go say ya ni reba wa we marriage no kwa. Uga we marriage no kwa na meru we ragbo be 6 months ago in January February we marriage ni sisi no kwa onu sisi marriage we no kwa ni my sister veno jena di ba egbe ne gbe ri egbe ne gbe. Give what belongs to Caesar, what belongs to God. Egale gbe we do aro biera mi kei because ana do mi gba mo erare amagu we sikeba mi no gba my sister. So no lao ime le video na ima eduga mi o ime give line mi we no we lao go ime line mi we lao go no ri egbe we le elisti ni ari enu we be no keke no mi na seti mudia we mi ne gbera so do we de meje madan go we gwan kama e we ya we botedo oga ine oja we no kwa oja we di big one e gbo majo okuku na ero to le do we aga mo okuku ju ne e we gbe moju ero ega ne de se bi ata we u pa de white garment aye white garment gbava iro lo pa oje lojo eso pejo ne gbase eso de white garment ne gbase. You understand? Okay, no this divorce we are not count we. O gba be no kan ri we kan we white wedding level. Erije white garment. O je be sure. Ame go kuku ni ma laju ya gbagada gbe cultural group. O kuku ni ri ma wo ma we get gbo kuku ni aye we wa dele ni egbe oda fo we wa mu gojo we pa. Then we ga ready no ya we big. We get it egbe wi eru gbe na we ya giti. Because you can't work bene. What Viera Oviera make our marriage, you better away the May one. Wagumearo. If you're an Ipalera, now I be total book. Ovieru when not donate the cook cake bridge over that for way. Wa. While we're Bavan Dokuni, we're big, we cannot be by you are very right. Or to wait the warning. Then I proceed, Arieho. Erio was say. La gogo bi me mo egbe me owenu ga mo egbe me ni yomi na kukugbe won ibude ni me ri gugwe ere inigun then ya ile ibude ge akemegwe my light topic o be wana be de na ni ile ibudo be na o egbe oge eri manu yakwa ibije ra etije no rewebu wagegi lati am social media do agun because ogun call him privately a voice we must to record the way do pe me ma
Yeah, but I was saying that time where ni record you know, I know the record person. Even the only time I will time a record domaro. But in me beg, wala go my beg even you go time now. Hey, ina the voice any of Eritio family we webu via any platform or money is a boy. So when mana ma watch on it or when the Victor no pa nyaja no dey against Eritio bibie doro bi me ma sen but me focus in wa then this one agwala be pishiwa ido aso agbada gbe na bada bidijo understand ruda owi nyo ma afofo ajo bo gwe ni wi agbo ezekeyo o ma gbe no tiwa no re wa ru no ri okwe ha bi elene o ma gbe no ri rate no ku se bi elene o ma die so aga igune eria do amia ba bada bidina we so wana latin wana do atale anything area na wu area din awu area no na wu my brother my sister area ni very only odo aseke eye do ye seke and e ma very only e ruda e ma o wijobo na ya bugwa ni severi oni e ma o wijobo na ya bugwa severi oni iya maladi awon de le petu we ni ado agbo pe ani ra ni ado aro wiye Gbebagi nego ibi eri opono fu inyagbene so e meso aro no ga no we ave ma no ma inwina kekebe kekebe another one musician ya we ni wakin mi te musician iya we ri ti oreba they are ho iya miya ya ne fefefe iya we ka miya ne a date ni ya we di burial the date is on the 11th of the 7th of November 7, 8, 9, 10. You know, yeah, we might send the ban. We not send the banner. You may not so post the next month now. I can't wait in the day. I'm a monoman winner. Ya do meeting. Ya do meeting. Nenemi musician enemy. Ya do meeting. So we have no problem in this marriage, in this burial. So, what we now measure. Do wana we ehunaneri ma be aso egene de ni so ni ga pe ban ra e drama no ga we egene de ori ojo wara ona ri eluwa wala ogugo iyan gwa gbe naju meji do wa je wijo bonia wa etam ye kan wa je niya mona de power tap power tap yo was iyan gele we machine paro na de TikTok no power tap no ma ya de machine because it's a power tap do wa gbe Epa watape eti ya me ya rigo no ma ama weti go me no digo ni ari ni mano e gift or igo no ro wa gift wa rigo no ma system akpala mo po yere na avio jo buto ona avio gift jo wa gift ami ye fe for me aje be ni a travel understand so no abeteme ni ran so itogo mene o ni aga the video na ni avio akiangwe ije boy igbe yes na I still repeat eteriti onore webu wagegi ladi epetuge doa kodeme doa anything at all eme help that one will not give you help nuhi aliene have nothing ari mejo bopa nemi wata lo petuge ki an we di beria ijobono ikeke nu wa uni ti wa na yan wa say 8 or 9 two people are billionaires wa mego okeke na mi ni awe vena gwana ni okay 5 days to Emily ne say ono wa neti je ni rewe bo yakoko de ni bi kana
eko wa ari ne emi no keke wa ga zi na ke ba kan yu le ti ebi ti mama veri ari pa ari akwa ne na iyo no keke wa zeri ke na to atalo bi live video do gwa mana ya asa nya ban azeti ebo enwu ne gbin aba ebere o be munya iye give jonire iye give jeri ti ore be by the time wa ya ari live video da do ya eri ti o to na eri adu pa bio mi se eri no pa bio mi ha eri no pa bi eva eri oba no pa wa eni ro pa me juze me happy no ori ari ebere anu again wa ya to ni wa be no wa say now level 12 be we poni wa create a WhatsApp group again Devini makai uli biaka na be di pari akwane na Devini makai unia ono yo no keke lu wa ya ze omozu wa Maria we bomo wa he Aisha Maria we bomo wa he Elijah Maria we bomo wa he I don't understand so wala go wa mejo bomo wa kan awu obi ọmọ bugbe we ma ji wina ti o dugun we story obe seko alare odo dario lare obi je ere mare lare o yogo ko rigbe bo ki egede si egbere egede ni koko mi egede si egbere egede ni kaka yeah ima that's no where they are wele why na you understand so almost wa na egbe ni obi okan ni je pe o era me gwe agio sun oge imi no ma sunu ni ado ata emi no gba you understand my people wage oge iji mai pato ta we wage ara ni se oge to na ge pe ibe derari ese iwi ga kan iwi oje me itara ba e boda we wagota o ya ni se o ma o na ge pe ibe derari ese iwi ga kan iwi o itara ba e boda o wala gogo ekpetuge na waya ni ge ekene na betiri ti o ma ya fefefe o no ma ebe no ya work here ama egwe ti mama ri ebe no ya sunu o si eni mama na understand understand so no ma ya ebe no ya sunu so is a social media emi mi o pa no seto be ni me je ne gwa mu je gwa mi mo no gwa gbe ejo mo hu o tele no di o wi ya akole we I explain it mi no pin I no fit explain anything for you now. Do we on we kind no sunu. O ka ti eme na ro o ka we polite video. We wala ni ma won. Adege ti o era o ye ro no se ti do gbe ma gwa me ni ya kian e. Then why get la why to explain? Ma ka wa gbe bo o wa gbejo mo hun at the end of the day do akole. Iti o. We ma na ti e bo. We na wa ti me we wa ka mi e bo yo. Iyo ni gwegun oge peyan na mi na ni oge no ba mi wa gumeri ene o iwa ti we in a respectful way bede erio Jesus gwa mi do kan me kan o wa we ti e bo ni ra mi ju we ne me pe ti we ya ri e mo gwe ba ko so wa wo na ti e ko be go wa ru wa we ba me ke no ri no avira me bizime Messi no biago ba ikoje you understand so no everything ni gan bros good afternoon bros me pege ni bros unmute yourself may you talk to me okay mama baba ko baba baba me be here do
Èmi yà wà yẹ sísà dọ́mọ̀. Okay, yo, my own car connect to it. Dọ́mọ̀. Oh. Ayé. Ẹ̀mí magẹ́bí tí o mà ẹ̀ mà bọ̀ kàn. Okay. Cool. So, no, eri make out already mana igise. He explain ene concerning eme owukani. Oye no dion emo toto inoje go bi oha. Oye re ko be yin egbe. Èmi no isi owi gido egbe bo na we egbe do ta we right e bojo iri yin no ya wa na ti e bojo komo no ma wo egbe mi very orin. So yin na you withdraw. You understand? So he withdraw. So you know Jin withdraw with the matter anything. So wahia we say wa bi dam yo. Taking afia na bisu no be e video na me na ne we regbe la o wa agri. Ya afia e regbe la o wa ne rema me kuna no face. Anware yin tai dey. Get what is the apple here when I no understand. Are important too. Your well-being is essential to being able to support. Since the day I found out. Okay. Maintenant, tu vois, almost in the community also. Please, I want to inform everybody that this video is not made for everybody. Any of you are in a video now is not made for everybody. I want to talk to the fans of Purity Osulesle and also my fans. Ire Roham Wawe. My postponed the burial to next year. We are doing the burial still on the date, which is 7th, 8th, 9th of November. For those that have been encouraging me, calling me, trying to put things in order, God will bless you and God will increase you. And Ire do come in my way. Na Yahweh, very Baba said, when we allow you, very high. I was not talking to everybody. I was talking to the fans and family of Baba. Now, there Baba da you no phone okay that calling. He was very sorry. Oh, saying Naya will be very but humanity reaching and their numbers and all their social media handles, I could not reach them. That is why I want to go and involve.
Hmm? I hope it will. Oh. Okay, now I'm back. Even in the middle day to read here, you know. I'm like, why, they make trouble. Anywhere trouble, they not room. Why, they make trouble. Everywhere trouble, they not room. Okay, my people. Oh, when we need to die the video, you're the same thing, you know. I don't know. Yes, so my people, the updates don't come out. Say the day of the burial is here. The day of the burial is here. Please power type. As they enter, make the power type. Before I go come out, the Abina was level door big game. Only game on what? Power type. Tap your screen. Type your screen. Before we go to the video, before we will go for the video, hello. AJ. Hello, ma. Did they hear me? They hear you, ma. You want to ask me something? Amen. Well, Maybe I will talk to mama. Tell what he meant. He may surprise again. okay. It made me request of Google. I see you. Mommy, I'm going to invite you. I may figure to work with him. Oh, we may read life it down loud. Maybe on our way invite him. I will invite Mama Boy. He may not feel what maybe what he may. Area Two together. area filo. I'm was send the Oh, we need to wear. Area TikTok you do it now, but so what me go we can market can la. Where you be out one. No, cause you. So why is it? My co phone your phone area marine. Arene. Cause you. What? Okay. Why is it to rare? Me met it already. On a power. Maybe quoi? On a power. Maybe quoi? Setting there. Good afternoon, Brother Jolly. Making a penny here to revel. Me tell me maybe move to remember what. Where may boy? You get face now what come on the guy. I'm my lady Jane. You get nowhere. Oh, cause yo.
ogwa jogwa na usate jogwa ya usaka ogwa jogwa Ya tani o wa filemi so kwa dele ko seno eri ti o. imagine beta na mi ate because eme to pugbe be ni ya ti ebo no giyan be ja so I don't o ma j'aime so o se na la dian doa we nene video ban so since me ti rishian ne adota man we ni ya asunu we ya ne and I don't need to explain even meteta me ave etiriti o ni are iladi an live video do agun ni are Ya iladi ti eri ti o la di. na any son ni me na so me ka gun agedi Ah me wi bi e na pala. if ye iladi an do gun ya gun agwe gege ni makaya we bury era me November 7 ya te mo ya kan change to January because in my gather say so imani bebe jo bona be unia ami yan ni gbe no social media na so amo bogbo ri ti onu ri ele mi bi wa ya na so aro bi e ro bi ya so ri bi e to nego Okay. Dele ti eri ti o na be la di aye. e ma eni an ni meta mi me call ni me